Ireka tubashimire kandi tubahe ikaze mwe mukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezeho gatanu kuri gatanu. Tubagezaho amakuru n'ibiganiro biba bitandukanye by'umwihariko twibanda ku makuru aba arimo aravugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari. Ni mudukurikira rero muri hino hatandukanye tubahaye ikaze mu makuru yacu kandi twizere ko mumeze neza. Twihuse cyane rero reka tunyarukire muri Kongo aba ariho duhera amakuru yacu. Iki gihugu kimaze igihe cyumvikanamo imirwano aho rero umutwe witwaje intwaro wa M23 uhanganye n'igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bacyo harimo ingabo z'u Burundi, ingabo za MONUSCO, ingabo za SADC, imitwe ihurije mu cyo yise Wazalendo ndetse n'umutwe wa FDLR ndetse uyu mutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda by'umwihariko ukaba urimo n'abasize bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994. Nk'uko rero byakomeje kugenda bitangazwa mu mujyi wa Goma ho muri Kongo, umutekano ntabwo wifashe neza, ni nako ndetse umutwe wa M23 ugenda wigarurira ibice bitandukanye byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni nako kandi abaturage batuye mu mujyi wa Goma bakomeza gutakamba bavuga ko bakomeje gukorerwa ubwicanyi, ndetse si ibyo gusa kuko n'inzara ibamereye nabi kuko ngo batakibona uburyo bwo kujya guhaha kubera ko umujyi wafunzwe, imihanda iza mu mujyi iturutse mu masoko matoya ngo ntabwo bigikunda ko nyine yageza ibicuruzwa mu mujyi wa Goma. Rero abaturage ba Kongo by'umwihariko bari mu mujyi wa Goma bakomeje kubaho mu buzima bubi, ndetse bakaba bakomeje no kwitotomba bavuga ko ingabo za Kongo FARDC ndetse n'umutwe witwaje intwaro wa Wazalendo aribo ngo baba bakomeje kugenda bababuza umutekano kuko ngo hari abaturage bakomeje kugenda abicwa mu bihe bitandukanye. Sasa rero nk'uko amakuru akomeje kugenda abivuga cyangwa se bikomeje kuvugwa kuri ubu, biri kuvuga ko M23 yaba yaburiye Antoine Felix Tshisekedi Chilombo uyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yakomeje kumusaba ngo kuba yavana ingabo ze mu mujyi wa Goma. N'amakuru rero yakomeje kugenda atangazwa n'ibitangazamakuru bitandukanye. Nk'uko rero byakomeje kugenda bivugwa kuri ubu, guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe witwaje intwaro wa M23 ntabwo bari kuvuga rumwe ku waba yarashe igisasu cyaguye mu mujyi wa Goma, ndetse iki gisasu kikanahitana abaturage kuri uyu wa gatanu nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa. Mu gitondo rero cyo kuri uyu wa gatanu nibwo mu nkambi y'impunzi ya Mugunga iherereye mu mujyi wa Goma haje kuraswa igisasu. Umuvugizi w'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, Lieutenant Colonel Guillaume Njike Kayiko yatangaje ko abantu 5 aribo bahitanywe n'icyo gisasu. Lieutenant Colonel rero yaba uyu Lieutenant Colonel Guillaume Njike Kayiko ndetse na Patrick Muyaya uvugira guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bashinje umutwe witwaje intwaro wa M23 kuko aribo baba barashe iki gisasu. Njike Kayiko rero ku rubuga rwe rwa Twitter yavuze ko umutwe wa M23 ariwo warashe kiriya gisasu nyuma y'ibitero, avuga ko ingabo za leta ya Kongo zabyutse zigaba ku birindiro bya M23 mu mujyi wa muri Masisi. Nk'uko rero bikomeje kugenda bivugwa, ibi bitero uyu musirikare avuga ko byagisize ko hangijwe ububiko bw'amasasu ubwuriya mutwe witwaje intwaro wa M23, ariko M23 biciye mu ihuriro AFC cyangwa se Alliance Fleuve Congo riyobowe na Colonel Nanga isanzwe ndetse nyine M23 isanzwe ibarizwamo. Yo yavuze ko ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya leta ya Kongo FARDC ari ryo ryarashe kiriya gisasu. Nk'uko rero byakomeje kugenda bivugwa, umuvugizi wa M23 mu bya politike Lawrence Kanyuka yagaragaje ko ingabo za leta ya Kongo atari ubwa mbere zibasira abasivile. Yavuze ko ngo buri gihe iyo zigabye ibitero kuri M23 bikaza kurangira zikubitiwe ku rugamba rw'intambara, birangira nyine ngo zihindukiye zigatunga iminwa y'imbunda ku basivile. Niko uyu muvugizi wa M23 mu bya politike Lawrence Kanyuka yakomeje kugenda nk'uko nyine byakomeje kugenda bitangazwa nyine nyuma y'iki gisasu ubwo cyaraswaga
mu mujyi nyine wa Goma. Umuvugizi nyine wa M23 mu bya politike ariwe Lawrence Kanyuka yaje nyine gutanga urugero ku byagiye bikorwa n'ingabo za leta ya Kongo FARDC, atanga urugero ku byabereye Kibumba, Kibarizo, Kirorirwe, Mweso, Karuba ndetse na Mushaki, atangaza ko byagiye bigirwamo uruhare n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. AFC kandi yaje kuburira ubutegetsi bwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko itazakomeza kwihanganira ibitero by'ingabo oze ku basivile, ndetse itanga isezerano ry'uko izakomeza kurinda abaturage. Uyu mutwe kandi wasabye ubutegetsi bwa leta ya Kongo kuvana ingabo zabwo mu mujyi wa Goma kuko ngo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi zimaze iminsi zihakorera bimaze amezi menshi bihitana ubuzima bw'abasivile. Ngayo rero amakuru arimo aratangazwa mu mujyi wa Goma nuko bihagaze. Intambara ni yose, abasivile bakomeje kubura uburenganzira ndetse n'ubuzima bwabo buri kujya mu kaga, aho bamwe bari guhunga bitewe n'ibitero bitandukanye biri kugenda bikorerwa hano muri uyu mujyi wa Goma. Turabashimiye rero, mukomeze kugira impagarike n'ubugingo, kanda subscribe cyangwa sabone, aho ndavuga bitewe n'ururimi ukoresha, maze uzajya uba mbere kubona amakuru n'ibiganiro tukugezaho 5 kuri 5. Ndabashimiye rero, mukomeze kubana natwe kandi mukomeze kugira impagarike n'ubugingo, amakuru yacu yo nakagaruka.